Higher Secondary School, Sertalin Karchoke Pajur. Difu Rongching Rumalong Tribal Unity Festival, Kibi. MLA Dr. Mansing Rongpi Open Stage, Kangpu. Kardom News Time along Penili, Villarban Krupi, Nunarjuk Tabir Dangton Pen, Bokulia Kat Kepatua Klamalong, Matijoin Kora Pli Arni, Bokulia Kat Higher Secondary School, Sertalin Karchoke Padusia Radamai Pialong, Minister Himanto Bishwa Sarma Alar, Karbianglong Autonomous Council CEM, Tuliram Rong Hangsi Alwi Sarpaman Dengdun. Bukulia Ghat ke Patua Klamalong, Matijoin Kora ke Thomlapen, Inkora Pli Arni, Radamai PKB Pensi, Bukulia Ghat Higher Secondary School, Sertalin Katalon Jamek Pajut. Kepadusi Radamai Pialong, Minister Himanta Bishwa Sarma Alar, CEM Tuliram Rong Hangsi, Alwi Sarpaman Dengdun Lapen, Bukulia Ghat Higher Secondary School, Kepaching Thurjia Pan Lam Chichakpon, School Hema Theng Nulong Lake Pachiklam, Lopuru Hem, Commerce Lapen Science Ang Dengapan Hem Kikim Japan, CEM Ningje. Long sokang tu mate Silonia men Karjulong monit siki onglo. Long nit pen kilometer ke thom an bak damlote long sokang tu kelelo. Kai ke chibhong chingchek ke matha kisung pen malom so phaning chiparong japan kachipati bin lapen kilang miadim henlo long sokang tu. Long sokang tu aphan Siloni puta amen chathang o. Long sokang tu isi lang lom mate island ason. Karbianglong alang lom poli hogdat sita hinone. Long sokang tu alang lom kilang mia putak ladak Karbi hemtun hem tengsong Anisan Kichwadim, Mirbari Karche Pen Chenglo, Klimsumar Kichwadim Kasilam Pen, Longsokang tu Alanglom Langmitu Musilo, Longsokang tu Along Liadang Kiti, Hector Inkoy Andoji, Votek Busok Kang Ring Penta, Longsokang tu Arup Amumang, Clario, Longsokang tu Laan Kilang Miadim Nonke, Laso Alanglom Along Plastic, Polythene, Loban Ketera Hormu Cherai Bomlo, Longsokang tu Keklar Araje, Lang Damsi, Ingnam rai kom mate forest cycle matum lang lom along kivang ana radapan kapang thir amota deng pona sonte messenger pusi tuning ripon. Iskon pen malijoin kora pli arni Difu Rongching Rumalong Tribal Unity Festival padopen inglong khai kachingri alam chathanchi mompon. Karbianglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Lapen Arya Sangho Emisia Tum Ram Singh Timung Lunsing Teron Lapen Prophat Chandro Tarwa Tum Inglong Khai Chingria Rong Ajemate Tribal Unity Festival along Chitongdun Rong Chingrum Radha Shyam Sundar Prayer Hall Kipadula Sorong Ajelong Iskon Akardoma Hem Kijuna Langapan Ringwell Lapen Towar Kisilam Japan CEM Rong Hang Iskon Aradapan Lam Teche Chaktekang. Non malam sopor pan dihena parman biar tamu untuk pan iksinang. Aprangsi nili kating honai nilip arat lapen Karbi anglong arat kedoa na phanda nili ning aklong pen Christmas akardom pajer iglo kardom. Kedamtang aningkan kemesen pen kadugawe ke job kelong asom hosi Pining labang so a Christmas pen ajok kadoga we Karbianglong ke do ana raratumta ning arong ning kang sam lapen arna malong ahir jume long popusi nilining thelo kardom. Biswas Car Zone, used four-wheeler showroom near Harukat Civil Hospital. All types of used cars are available at a very cheap rate. For more details, please contact at 9435 169675 or 9954 835181. Blossom Beauty Clinic and Training Center. Facilities available: list of haircut, hair treatment, hair oiling, henna, straightening, hair perming, full body spa, coloring, waxing, manicure and pedicure, party makeup, list of facial, signature galvanic facial, signature hour latest facial, gold, pearl, diamond facial, fruits facial, cleanup, normal facial and bleach. Blossom Beauty Clinic and Training Center, KST Road near Atur Kimi Outlet, Difu, Karbianglong. Banalata Chaudhary Deka 9435539500.
Holy Child Academy, Lurulangso, Diffu Karbi Anglong. New admission starts from 15th of December 2017 for the class of playgroup to class 5. The new classes will start from 8th of January 2018. The academy provides many facilities such as computer education, secure environment, music and dance class, art and painting class, playroom, audio-visual room, school tuition, daycare, school tiffin, smart class, child development center, etc. Parents and guardians are requested to collect the admission form from the principal office at office hours. For more details, please contact at 9854-143-772 or you can also contact at 03-671-27900. Biswas Motors Yamaha. Two-wheeler showroom near Hauraghat SBI ATM. Full-tank fuel on all scooters is offered till Christmas. Good servicing facilities and all accessories and parts are available here. For more details, contact 7896-955-806 or 9954-833-491. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Kanch Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo lasinang tum Arniwang kenang sot kecho ason la penthesire alang hithi kulat along longpon ikji kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecho ajam thu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji Dihan amo pibuthot birtalang wangthulo West Karbi Anglong district ke pating turjia Phanpura baithalang so MLA Dr Mansing Rongpi Aridengpen Balikuchi along EC open stage hem MLA development fund scheme Amri development block pen ki kimpona hem ingpupon Number 1 Dwar Amla MSC constituency ang Kangarlo Balikuchi along open stage hem kang pupona mailong Alir alon pen kachitong dun Amri development block video Rita Milikpi Dwar Amla MSC constituency VDC chairman Dilip Milik Lipson Bay transport chairman Barim Ronga Sarla pen hadagarar tumchitong dun pen RDP dun rinti Anparta Dr Mansing Rongpe hin pen MLA scheme pen kedeng pon an asai ke claim pon bomalong adim an langdam tu Pinpur me kedam tang MLA fund satang ka pen ki claim pon kapachun edjia phan department atuma phansi RDP ponlo lapen ki panong pon tang anatang ka pen a hokpet pen saya mo ki pachun jia phan Dr Mansing Rongpe hin pen sai deng ponlo আজি পৰিদৰ্শন কৰিব আহিছো যে নিৰ্মিত হৈ আছে এতিয়া এই হেন্দুৰিয়াটি যেটো এটা হল লগতে স্পেচ আছে লগতে এটো তাতে নিৰ্মাণ হৈ আছে ভালদৰে মানে কামটো প্ৰগতি চলি আছে আৰু তাৰ পিছত আহি ইয়াত দেখিলো এই বালিকুচিত এইটো নিৰ্মাণ কৰি আজি উদ্বোধন কৰিলো এই মুকলি মঞ্চ আৰু ভাল সময়তে মানে এইটো উদ্বোধন কৰিলো ৰাইজক মানে হস্তান্তৰ কৰিব পালো এই মুকলি মঞ্চ ঠিক ক্ৰিসমাছ আৰু এই নতুন বছৰৰ আগমুহূৰ্ততে আৰু আজি ইয়াতে পাব্লিক মিটিং হৈ ৰাইজক হস্তান্তৰ কৰিলো ৰাইজে মানে বহুত এই আনন্দৰে মানে এইটো আদৰিছে আৰু গ্ৰহণ কৰিছে আৰু লগতে এটা নিৰ্মাণ হৈ আছে এই দিৱাবিলাকৰ মানে সমাধি বুলি কয় যেটো ডেকা চাং তাত মানে নিৰ্মাণ হৈ আছে এইটো আৰু তাৰ পিছত গৈ হেখত গৈ এটা বক্স কালভাৰ্ট নিৰ্মাণ হৈ আছে এই উগুৰি এই ক্ৰো গাঁও মানে তাৰ যোৱা ৰাস্তাটো ভালকৈ এইটো মানে হৈ আছে যেন মানে এই বহুত বছৰৰ পৰা এইবিলাক মানে দাবী আছিলে ৰাইজৰ এইটো দাবীটোতে পূৰ হ'ব আৰু আমি আশা কৰোঁ এই ফাইনেন্সিয়েল ইয়াৰ 2017-18 ভিতৰত এইবিলাক সব সম্পূৰ্ণ হৈ যাব আৰু ৰাইজক হস্তান্তৰ কৰিব পাৰিম আৰু ৰাইজে মানে সুখী হ'ব আৰু এইটো ৰাইজৰ কাৰণে উপকৃত হ'ব যেটো বৰ্তমানটো মানে আমিতো স্যাংচন কৰাটো মানে 100% মানে এইটো খৰচ হৈ গ'ল এটা মানে ইয়াৰ কিস্তিৰ পিছনে মানে আমি মানে এইটো বাট চাই আছো
आसाम के अरनरे बांग्लादेश के देर अखालुन कलीपुसी आसुआ बिदी सारपो समुद्रल भट्टाचार्य मतिजोइन करा के थम आर्नी बुकुलिया के वाहुत नेंजे बुकोलियाघाट कपाथुआ क्लामालंग माटिजों इंगोरा के थम आर्नी कपादु बुकोलियाघाट हायर सेकेंडरी स्कूल सेरतालिन कार्चो कपादु के चेंगसी आर्नी आसु अबिदी सारपो समुद्रल भट्टाचार्य लापेन आरिसांगहो आतुम नांगचे टोंगदुन आलांगली बुकोलियाघाट हायर सेकेंडरी स्कूल सेरतालिन कार्चो कपादु अमाय पियालों कार्बियांगलों टोकलांग आरजान अपुथाक पकलांग दामपेन फारोक्रेसर केब्रा ट्रॉक्सी केब्रा इसियानिंगकान आसाम आंगलों नांकेराप आतुमाफान Chak Tekthi Lapen Assam Karbi Anglong Alongli Nagali Malong Parlolongli Pusonta Alangli Pachatak Puthot Alangli Assam ke Aronri Bangladesh Aketar Akhalun Kali Pusonta Ningje Birta Bangila Pansikang Tonpon Iglo Lain Mamtekanus Channel Dometakme Kurang Tu